Munyagitinge mbia muri samarieta nkoro kunyakundi saboke ena chire gambara enga enda YouTube subscribe to Dizzy TV Translation. Mimi naitwa Techno Master. Fanya hivi, chukua simu yako, enda pale YouTube, search for Dizzy TV, subscribe, weka notification bell. Each and every video ki drop utakuwa unapata information bana. Make sure you subscribe Dizzy TV. Yes. Is up. Peace up. Okay. Mugambe. Nakuona. Ndikito tonga ma bwana. Chiko na ngoli kinyo mega. Na kama ngana. Jimbi yande bwana kwansirige mutuka manga bwana. Kama sana. Antivirus. Nero to kwa chicha. No sajira moto ko bwana peke bwana. Kwa kana kuona. Bihande? Nyumba ndigere tiga. Okay. Ndo chembu yole. Bihande je. Wono. Mangana na ari gangi guta sekinyo tali maya by the way. Mangana? Abantu bachakira bokora bima. Umaite bisi muri sonde igam una batore barasa. Wakandetera echiferi amate kono nyancho ngono. Ikandetera mararamishi. Kencha nero kunya kuminyokia aboraki kinyoreki. Ya Ande batebire. Ya gisina chitenga tiketa biyembe. Batebire no tina marende ende batebire nga. Nchanire batete ko gukora. Ontegete na korika besega kiga. Ora mika masamba ora ibisa nimbate unanire naye kwa nakubikire Aye iko bantu batete nkibagata ba tabuna abantu bagechigu mpaka muraba bagechigu to kuri bagosambe umete na rota ndo tokete butuko ngara namnyo kigune mnyoro na kenyirwe nabo iko bono lakini mwambia no muye bwana soko konje kwa sirite nabita kiriga ura ende masamba mu nari masamba ni bwata wachi basende asiko tomera nende nabo nkori njira ngo kubeka mubuko kagento kake mubuko ndo munyete tari ati rogo tamuguka umwana ruwe kola chima umete na rambi mina ni testa igetiga muntu yumija sana igwana wachake munyaka nande asikinyuriki yumujaka abarabaja yume to urunya kwa chakira tirio nande igoto ya mwambira na ate birinde to tebige ntichu muntu bona koraiga iya bera isi iyo ntoka nikeiga aye abantu mbaigwa ande kokonya mwambira abongo korigirika base kandi iga guchere ko mbona tanyumbonya kumenya ari masamba iga nkunyanku kirende tena kubori nkunyanponye ibintu ga umete no familia no mete nincheta kama ete infakiti family mete nchiro mugambe nabongo ngunya kunyitulisa iga na ngunya ko bari inki ntwata bwati mbakonye rinde ngo konyaye abantu bakobora nginanga nginakora ntayaya abayiga inakora ki inamuira amasa inamuire jeramari natimoko nkubisire ndiko ukirana badaye mitinye bire gitatu umakura nagoje yaba tabate to konkora lakini abantu hazi tebibi antivirus mete nchiro mugambe Andi mete dina no jengu mitumina chakori mturaisi na akori mturaisi ga na hente kitengo konya singe nchano musani one 2020 ngo ganiti umono renda ranga yin mete mwana mobogoje Chibasire ni mbwa. Mwana mutu mose ngubikande ngento buko irenga inchobisi yosinche maitare inchobisi nango kubeka osoto kunkwanira sabantabu ntaba mabira titi nkurora magosa ayu nate inte kinage temete lakini kule ndo mete bochebena kwe mangana musatu mochoyi akuwa mangana ayo mabata igubuja bono ta igire nyendre ndasira unato gocha umegocha ngora after 3 months iga ikomona gocha piki umwana uri mwana nere wicyari ryo gaye mwana ryo ga ikonomwe bese ngucyukura iyo bano mete mwana utete kumutika bakinyo bango kombare ande ngo kombare nyumbu menyo andi ngo ngocha basake kutikira mukandi irinde nariya kamanyinga ikitesege no teme cyandi yaye nango yatara ki umugambi otebire ngo kwari kibesa igomete go ikomboyi bicyanga ijanje igana yoko okoda muchini watabuna ki kwati bune mamba ngoja buna kadeje abayo igomano na kingo kora ndi go mwana basoka kisa tatangi ndorende mino sokro no margo inchobisi yana Yang ende iga sinchina orosina tena mo iga tora batabine no tikaya ngende ai abono ngende tuki no margo ba osoko ngende asincho ayenchu kwanza asikali matali asimpakite gali matali umeta sincho mnyore bibi nanyera gali na kwa bakyali injira pa kyali ni ntraba yani ayenchoro nkuri no lechi singi elukumi chowe sana nina bakomenta nonye 300 okay yanko elukumi 15 Wajine mamba. Tatecho ono kwangitiri muchuto. Hada ningo sigeta bono iko bya munaso konkonye getecho. Kombo nyumba 2500 mitinye toto. Nire ngoroje. 6000. Ama kekere ka kunyara mukanirende.
ayibona kwa yatigake amaiga amukani ayusu kwatigende ukuri bisake ndari ndo bugimukani uri ndo bono utamwira asema samba senginjo no agapepa kwanyora kayo agapepa ukubona kubona kakali karwete kakorgosena ni moto no banyaka ya gisi nare bu muiso bono nare ngucho bu muiso yani ngora incho okore kora digo beka mono atakule aya antega sia tokona kinyoreke naye wasire kinyoreke sabi kabisa ya bona je mona so konkonyu ngam ene kuraiga tukura ngandi kende na beka gale ni minwa ono mete mwambi ntoko tamu bego mangana yo tadere ndo ankara bende bobe ya ni na kote osenko mete rikango koira gari tukura ngani no kasimia kama na kwa kirisi ekingo tole muina nkogora tole nchengo kubanga paka simia omongi nobo atura mugurire simi ko sinabwate nabwate timenyizo sinabwate okay gano chego sinabwate okumburi kiki okumburi mupango na ki no goto ne simi anya kabwate atonde nabwate simi kasa mwambi nimeshukuru sana soko nkonya kaki kirabwate simi ina mbe yayo chuna oranyenga kiri nkoto nyebwate yo chura nyenga inde na ngomana kinki mbito kigenda tase kinyoreke wante bie kana makosa abe kama kosa roro yonye nabana bali bawonye meti kwetana kosa ndabona babisana to mutenda pa utende ye ya alutinko mate tinko sambra bed agenda gari la menyororo na nchinde de familia yawe igasi nini amne kinyoreke gima mangana yoye atveras ujamono ujamono sawa ndibona so nkonya na chindo bisi yaboneka okay agenda guse tokona na boneka agenda genda mbara toko tarama wenda ki wata na kuirire ugo cha tukwiga kinsa kene kana iki maro baba iga uboncho bama kakindo kumate tokona kanya ka kyonta ino bone mapema bas aibono ngote binde akini aibono ige nchuko twa sechiga oso kucha masamba liko ona mutuko mega kafi taraika sawa mbe mono aya pemana so ngobo aya metene mamba anako na mechenda okora okay Gatawa mugambiyo no abantu abatete konkore kenyoro yaya yangenda obisi yaye angechiba chiri ntamye umwana uria nyende lakini mwambye okonyire gani Mwanyagitinge mbia mori samarieta nkoro kunyakundisa boke ena chire gambara enga enda YouTube subscribe to Dizzy TV Translation, mimi naitwa Techno Master. Fanya hivi, chukua simu yako, enda pale YouTube, search for Dizzy TV, subscribe, weka notification bell. Each and every video ki drop utakuwa unapata information bana. Make sure you subscribe Dizzy TV. Yes. Is up. Peace up.